Today is Wednesday, 11 March 9:14, day 25 of Ramadan. I'm with my mask, so I macam okay lah, why not kita buat Raya Haul. I nak buat Raya Haul, which is Raya Haul ni akan jadi Raya Haul yang sangat panjang, like panjang sangat. Let's start. This is sumpah I tak expect I akan shopping banyak macam ni masa I balik Pahang 20 of February hari tu. This is like half of the purchase. Don't judge. Let's go. Okay, this is apa yang I beli dekat Mitsui dan Body Works, but I'm a fan for their foaming soap. So I have two hand wash with honey and vanilla, pumpkin apple, and also crushed candy cane leaves. Percayalah, yang ni semua bau-bau yang sama je, macam gingerbread bakery ni, sebab I suka something yang sweet, and husband I pun akan macam terpulang lah pada I, sebab I yang akan selalu guna bila dekat dapur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then I beli macam 7 macam tu, tapi I bagi my mom satu. And that time masa I pergi Bath and Body Works Mitsui, I dapat something that you just add this for RM5 body wash. Dia suruh I kata, dia cakap this one is for RM5, you nak tak tambah? And then I was like, hey, I want, okay. This is a dark velvet oud, aloe vera and vitamin E shower gel. RM5. Aku macam I buy two, and then I bagi my mom satu. The brand which is Ralph Lauren. I love Ralph Lauren so much. Kalau Ralph Lauren nampak my video, this YouTube channel, maybe one fine day, kita tak tahu lah kan. Please ambil I jadi your ambassador. Jadi ambassador. I beli for RM470. This is men's shirt, tapi I suka pakai dengan legging because it's oversized. Dia macam tu, so dia still tutup buntut semua, and I suka lah baggy. I suka something yang baggy. And then I tak ada lagi kemeja linen warna putih. Cantik kan? And trust me, baju Ralph Lauren semua selesa and breathable. I love it so much. Bawal muas, I beli two. This is I know, tudung bawal manik-manik and tudung bawal manik-manik juga. I beli untuk my makeup job, untuk pergi makeup kan. I tak suka pakai shawl sebab susah lah nak belik macam tu apa semua. So I beli bawal. Tapi cantik. Nanti it's giving macam bawal eksklusif. My mom beli, I pun beli. Cantik, okay. Kan. So belakang ni dia akan membutakan orang. Macam ni pula. Sebab I banyak-banyak, kalau I pergi job, I banyak pakai hitam and brown. Yang ni pula warna brown. Cantik. Macam bidan dia kecil lah. Saya macam orang tua sangat lah pakai design ni. I think I'm gonna give it to my mom. I pergi ke Sunway Pyramid untuk berbuka puasa dekat sana. So I buy a few things, which is I beli Parkson, L'Occitane and also Victoria's Secret. I beli kasut raya I tak expect sebenarnya design macam ni akan ada di Parkson, but trust me, you're gonna love this shoe. This is my raya shoe. So dia tak ada brand. I tak tahu lah dia ada brand ke tak. Brings every little love. Dia tulis kat sini. But look at that. I was like, hi Cinderella, kehilangan kasut? Ya, ni kasutnya. Nampak tak ada sequin?
Cantik kan? Walaupun ni bukan tema yang kena dengan baju kurung I nanti, I tak tahu, but I just like it. On to the next purchase is I have Victoria's Secret, but this is for inside body. If you know, you know. I tak perlu tunjuk. Okay, you know what is it? In my body care era, I have super sensitive, dry, itchiness skin, especially bahagian betis, peha, and also my eczema, all the thing. I tak tahu lah kenapa I tiba-tiba decide untuk pakai this brand. Maybe I dah lama gila tengok, especially on TikTok. L'Occitane ada minyak yang macam for super dry sensitive. So first thing is I beli almond oil. I rasa this one cost for 100 something, 100 ml. Actually I dah guna sikit sebab I dah tak sabar sangat nak tahu result dia. I dah pakai almost 2 weeks. I akan pakai sekali sehari sebelum tidur. Pakai dia punya shower oil dulu, baru I pakai yang ni, and then baru lotion. I must say, yes, walaupun dia tak adalah fragrance, dia tak ada fragrance and dia almond oil. I dah try macam-macam oil, and I tak suka oil yang macam you sapu minyak, dia rasa macam melekit, berminyak. Ini dia terus menyerap dekat body, macam you dah pakai tu kan, dia macam hilang. Second item, I beli dia punya oil tu, you kena pakai dia punya ni. I beli yang botol kecil. This is I dah guna juga, tak ada fragrance, but almond, kind of love it. I bukan orang yang pakai lotion. Kalau I pakai lotion, dia terus berminyak, melekit, and badan I cepat berpeluh. But this one terus meresap dalam kulit. Tapi this one macam love. I tak tahu lah kenapa barang-barang aku semua macam dia nak yang mahal je barulah jadi. Entahlah Okay, next is keesokan harinya I macam I nak try sangat dia punya shower oil. This one 500 ml. Shower oil ni untuk softening and cleansing. I guna ni sekali sehari je, especially sebelum malam bila you dah get ready nak tidur tu kan. Petang tu I mandi, I akan pakai ni. Dia tak ada buih sangat, but it gives the oil dekat badan you, and then you macam tunggu lama sikit baru you macam rinse off. Pakai ni dulu baru oil tadi, and then lotion. So this is actually untuk macam softkan body you, especially you have super sensitive and dry skin. Okay, next item yang I nak tunjuk sangat-sangat dekat you guys before I balik, memang akan singgah ke GPO in case if I have the jackpot things. I always use jackpot thing, I don't know lah. I suka pergi premium outlet. For that, kita mestilah kena singgah kan. Dalam tu dah kata singgah. Wah, kita memang kaki singgah. Kita cakap awal, kita memang kaki singgah. So I bought 2 things at GPO, which is I'm gonna do this first or this first. Okay lah, my favorite Lauren. I beli another linen shirt. This is man shirt. Okay, ni bukan perempuan punya. This is man shirt. Macam I beritahu, I suka pakai legging. Okay, I suka pakai legging, and then kalau I pakai yang macam baggy besar macam ni kan, so dia macam tutup buntut, and then I boleh pakaikan dengan macam sandal ke, slipper pun okay, ataupun kalau you nak macam versatile sikit, I suka pakai ballerinas. This is macam warna coklat macam tu, similar dengan yang tadi warna putih kan, ini warna coklat sikit. Yes, it's on sale. It's 470 ringgit. I memang suka ambil saiz besar macam ni. Classic fit in size XL. The next is I tipu. I beli satu lagi sebab I tak ada baju, and then I'm going to trip after a year, so I was like I need a new baju for my trip, so why not? It's on sale, guys. I bought another shirt. This one is Oxford shirt, I think. No, this is custom fit shirt. It's a double XL. This one much bigger, but I love. I tak ada lagi yang jala-jala macam ni. And I beli dengan harga 445 ringgit. Sama juga. You boleh pakai dengan legging. Okay.
Okay, moving on to the next item, which is Mitsui. Dia ada satu kedai kosmetik nama Cosmetic Company. Dekat situ you boleh cari kosmetik murah yang di mana brand-brand besar macam ada Estee Lauder, ada Tom Ford, ada MAC, ada Bobbi Brown, ada Clinique and banyak lagi brand-brand besar. But you need to be careful bila beli kosmetik kat situ because ada sesetengah kosmetik ataupun produk diorang yang dah expired but they jual. Apa yang diorang jual tu yang belum expired tu of course eyeshadow and something yang tak ada kena-mena dengan cecair. Every time kalau you pergi cosmetic company store ni, you have to rajin tanya expiry date dia bila kan, sebab we don't want anything expired on our face. Ladies, come on. So I bought two things. I beli from Tom Ford and Tom Ford also. I am a big fan of Tom Ford. Yes, I lupa. I ada beli Sephora. Masa I pergi Sami Primary, I beli lip gloss favorite. This is Sephora in code 02 Plumping. Dia akan bagi macam mungkin macam tu. Kalau bibir nipis tu, dia akan bagi macam besar bibir kau. Eyeshadow first. I'm an eyeshadow girl. Kalau beli eyeshadow Tom Ford kan, memang you akan dapat pouch macam ni. And then actually, I dah guna sebab I dah tak sabar. So this is the eyeshadow. This is macam teal, brown, champagne and also macam highlight. Kalau macam ni I suka sebab it's giving like luxury eyeshadow. This is called Emerald Dust. Kalau you nak something that makeup macam royal kan, glam but simple, gunalah Tom Ford punya eyeshadow because it's minimalist but luxury. Ni dah palette I yang ketiga. Yang lama semua I dah pre-love sebab dah tinggal sikit-sikit. Highlighter ni I beli RM97.50 and for the eyeshadow I beli RM188. Yang ni dia cakap expiry date dia 2028. So I macam okay, why not? Sama juga you akan dapat pouch. I dah try highlighter, dia memang love doh. Okay. Sayangnya. Okay, I'm gonna use it for Riot. Let's unboxing apa yang I beli through Shopee lah, TikTok lah, macam-macam. So let's review one by one. First, kita akan go with something like dresses or jubah and I ingat I nak pakai untuk raya ke-3 ataupun raya ke-4. I need something flowy and I need something that sopan, you know, breathable sebab Malaysia ni sekarang tengah kemarau. So, I beli sebelum puasa kaftan cipta. I yakin I seorang yang sangat picky bila beli dress kalau online sebab I tinggi. My height is 170 or 171. I rasalah ini tanpa heel tau. So, I baca review, I tengok orang yang pernah beli and then also I tengok physical on Rosita Cik Wan. Dia tinggi and pakai heels tau. Dia tak tinggi tapi dia pakai heels macam 6 ke 5 inci macam tu. And then semua cakap dia punya kain labuh serik bumi. So I was like okay, itu meyakinkan daku untuk membeli sebab I memang tinggi and I need something that serik ke bumi. I tak boleh pakai something yang singkat sebab dia memang akan dapat tergantung dekat bahu. So I choose this color. This is mix pink. I tak tahulah dia pink ke dia purpley, but it's something purpley. I harap I tak nampak macam orang mengandung lah I tak pernah pakai kaftan. I bukan kaki kaftan sebab I know kalau you salah beli, you akan nampak macam pregnant mom. Macam I tak pregnant lagi. I told you, it's seret bumi. Tak tengok tak? It's seret bumi. Kau habis aku memang seret segala-galanya. But I like it. I like it so much. And then kalau you beli kaftan cipta ni, dia akan include the bawal or shawl. I think bawal sebab dia bukan shawl people.
And then they have nama dia, Rosetta J1 kan. I pula kalau pakai tudung yang bersati-sati ni, ya Allah, aku dah lah bad experience. I don't know why, mungkin I pakai shawl lain tapi nak match tu kena susah sikit lah kan. This one, you ada tali tau, so you boleh tarik untuk menampakkan dia macam macam, faham tak? I sebenarnya kalau pakai pink muka nampak gelap, but I don't know, tengoklah nanti macam mana aku pakai ke tak ni, risau. Okay, next I have abaya Lubna. This is been my favorite for the past 5 years. I pernah beli jubah, beli abaya for my mom and myself. Masa tu my mom nak pergi umrah, so I was like, I need something nice untuk hantar dia pergi airport. And I was like, okay lah, let's try abaya Lubna. But this time I tak beli abaya biasa, I beli yang dia collab with Myra Zainal. Because this year is my beading era. I suka something yang beading tau. I love something bold, something pastel and also mix colour. Macam you bermain dengan colour tau. Look at the beading. Look at the shining. This is Galabia in cotton. I salah ambil size. I supposed to take 56, size 56, but this one is 58, a little bit bigger, but never mind. I boleh alter. Okay, this is how it's look like. Galabia. I love the beading. Oh my god, this is so giving, and this is breathable. Alright, next is I ada beli inner neck. Sekarang I nak try pakai inner neck sebab rambut I kalau pakai shawl selalu terkeluar. So I beli yang ni, this one from TikTok shop. So I beli 3 percuma 1. This one dia bagi random code brown, hitam, and hitam. I will try this on. I look like orang mesir rumput. I tengok dalam review kan, macam owner dia sendiri buat video, nampak macam besar tau. But this is like so small. Like so small. This is too tight. I 58 kg and I rasa this is too tight for me. But I don't know lah, mungkin this one belum basuh ke apa kan. Okay lah, the material is lycra, sejuk for now, but it's too small and too tight. Next is I ada tudung ruffle. I bought this for my baju kurung, baju raya for hari raya pertama, and another one I beli untuk daily wear. Yang ni I beli dekat dalam tudung ruffle TikTok shop masa dia tengah buat live lagi murah. So first is I have black colour, rusted coffee I think, and ada dia punya, you know, the brand kalau you nak nampak brand tu apa. This is shawl. Mostly shawl memang jarang, especially this is basic shawl. So harga dia I dapat dalam RM27 je daripada RM39. It's a normal shawl, so that's why lah I nak pakai inner neck sebab mostly memang tudung sekarang jarang-jarang. I beli colour shocking pink sebab baju raya pertama I warna lace dia warna shocking pink. Susah juga bila you ada baju yang banyak colour. Macam baru ni I pergi tudung ruffle punya butik dekat Karisma. I bawa lace ni and this is kind of paling similar lah. I pernah jumpa I jumpa brand Nelofa paling similar, but I don't like it, the material, and it's too expensive. It's match with abaya actually. Kind of love it. I beli baju kelawar sebab kalau nak balik raya, kalau boleh I tak nak pakai baju tidur dah. I sekarang suka pakai baju kelawar. Using dia free size. So first, second, and third. Dia warna hitam semua, but okay lah, dia different. Cuma
Beza warna biru, warna purple kan. I tak nak pakai, just show like this. Yes, tinggi I 170 tau. So, I kalau dah suka satu tu, I akan beli satu kedai tu je. I takkan tukar-tukar. So, this is first. Macam hitam juga tapi macam corak purple sikit. Something similar but hijau blue. Okay, next is from TikTok shop juga. Macam I cakap, untuk balik kampung, I need something for not jarang tutup dada sebab kita ramai sepupu, bapa saudara yang semuanya dah same age kan. So, I nak beli tudung sarung. Lepas tu I macam, alamak, tudung sarung ni I malas nak keluar, so I beli online. So, I decided to try tudung sarung from UT. I dah try but I will try one more time. Sebab dia claim dia punya tudung sarung is material lycra apa tah. Ini I ambil size M. Okay, this is size M. I memang nak tudung sarung yang macam tutup dada. Not bad. Dia macam ketat sikit tapi dia baru lagi kot. I kind of like it. Dia nampak muka I bulat but it's okay. It's for macam tutup dada je. Okay, this is random daripada ada juga yang beli dekat Shopee. I bought something that for body untuk elakkan nampak chest besar. So this is something that seamless bra macam tu lah. Okay. And then I ada purchase, this is Wawa scarf anak tudung. I tak suka sebab dia rambu-rambu, nampak dia besar kat sini. So I akan bagi pada my sister lah kot. And I ada pergi, this is I pergi Alustar. I pergi Star Parade kat sana. Macam-macam ada orang jual tudung bawah, tudung short, semua yang murah-murah. So I kan nak pakai baju kurung untuk hari pertama dengan hari kedua kan. Baju kurung tradisional I pakai. So I need selendang for complete the look lah. Guess what? I jumpa selendang ni for 29 ke 25 ringgit je. Dia macam organza macam tu. Sebab I ada beli brooch dekat Shein, cost for 3 ringgit. And then I will put it macam tu. And then next is selendang juga for my second baju raya. This is beaded shawl, tapi beaded dia tak banyak sangat. Dia macam normal shawl je. Beaded shawl semenjak viral ni 100 lah, 100.5. But I found paling murah lah kot ni, RM60. This one beaded dia tak adalah banyak sangat, sikit je. Second dia I pakai orange. So I jumpa RM60 dekat Star Parade. And then nanti I akan macam pakai brooch. This is burnt orange. I beli RM60. I beli anak tudung for RM5. Oh, this one is I beli for match baju kurung I untuk raya kedua. Tudung shawl biasalah RM10. And then this is hoodie shawl, RM5. Of course lah, RM5 you janganlah expect for the material okay kan. Tapi I nak try sebab dia dah ada bentuk, you just letak macam ni. Dia kecil je tau korang. Hoodie shawl RM5. I rasa RM5 ke RM7. Okay, macam ni kan. Lepas tu kan macam baju you tu you masuk dalam. Dah, hoodie shawl. Dan kat belakang you keluarkan sikit. Hoodie shawl, nanti you pin RM7. I rasa beli RM7. And then I ada few colours lagi. I beli hitam, blush colour and also cream. The next is I have bag makeup. I beli daripada TikTok shop from one of the influencer. Agak murah and I pun tak ada bag makeup. So I was like, okay, one for me and one for my mom. This is brand Sally. Murah je. I dapat dengan harga RM34 ke RM35. So they have a few compartment inside. Yep. Baru dia claim untuk tak kena macam cepat kena stay makeup. So I buy tu lah for my mom and myself.
Saya ada beli contact lens from Temi Lens. Review banyak sangat cakap. Temi Lens antara lens yang paling selesa di Malaysia. So I decide untuk pakai raya 2 codes. Satu I beli code Oreo kosong power and brownies kosong power, and they come with cases as well. Beli makeup raya for myself. Tahun ni I decide untuk go for support local. I beli banyak sangat benda, but trust me, this video is gonna be so long. I will do separate video for my makeup raya haul, and I will do a separate video for my gift raya. Tahun ni I decide untuk tak nak bagi duit raya, but instead of bagi duit raya, I nak something that they can wear every day. So for gift raya, I will do a separate video combine dengan makeup raya. You guys kalau nak, comment lah, and then like this video, share this video, and janganlah lupa subscribe kita. Kita nak subscribe pada korang tu. And itu je lah kot. Oh yeah, I buy something from Shopee as well. This thing went viral on TikTok sebab ada satu video tu, TMB punya TikTok, dia cakap, orang cakap kenapa masjid dekat TMB Bangsa wangi, spray apa, and then dia reveal this is Frida air freshener, 2 oud, chill out, red rose, and treasure. Ya Allah, they claim it 14 hours last untuk rumah. And yes, wangi sangat. I love treasure and oud. Oud ni dia bau macam something woody, but this one is very like fresh, sweet, calm. I beli ni dalam Shopee, lagi murah, dapat dalam RM27 each one. Itu sahaja, and then jangan lupa like, subscribe and share this video. Thank you korang. Bye bye. Until next video.